Reka tubahe ikaze inshuti namwe bakunze ibiganiro byacu, kuko benshi bagiye babibona mu minsi yashize twari tumaze nk'akanga tudakora ibiganiro bitewe nyine n'imyanya cyangwa se gutegura izindi gahunda. Kuri imbere yanyu kuri kamera nitwa Manoa David, twaba dufite umushyitsi wacu. Mwiriwe kandi turagushimiye kuko ubanye natwe muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Urashobora kubwira abadukurikiye kugira ngo bashobore kumenya uwo baganira. Urakoze David. Amazina yanjye nitwa Mbarushamahoro Joseph Masoro. Niyo mazina yanjye, nkaba ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano mu ntara ya Texas mu mujyi wa Austin. Nkaba ndi umugabo, ndubatse, umudamu umwe n'abana. Yego. Uvuze ngo umudamu umwe n'abana hagati wavuze umubare, nubwo wavuze umubare wa nyina ariko utavuze umubare w'abana. Impamvu tuvuga umubare umubyeyi cyangwa se umudamu, hari abafite abadamu benshi, hari abafite abarenze, ariko mfite abana batanu. Reka dutibuke mu kiganiro cyacu, tunabanza kubiyegereza, tunabasaba kuzaza mudukurikirana mu biganiro byacu, kandi mwaba mufite ibitekerezo bitandukanye cyangwa se comment, twandikire kugira ngo tumenye icyo dukosoraho, cyangwa se waba ufite icyifuzo, twandikire kugira ngo tumenye icyo tuzakurikizaho ubutaha. Reka nk'uko twavuze ngo dukomeze mu kiganiro cyacu, kuko ahangaha umwanya, abazungu bazavuga ngo umwanya ni amafaranga, umwanya uragora. Iyo utambutse kugira ngo ugaruke biragora. Joseph, nemera nkoresha izina rya Joseph. Ushinzwe iki mu itorero, nubwo wenda utavuze itorero usengeramo? Yego. Jewe nkorera hano mu itorero rya Hope of Life Church Baptist, hano mu mujyi wa Austin, riyobowe n'umukozi w'Imana, Revera Pasiteri Dieudonné Kinyamahanga. Niwe dukorana umurimo w'Imana. Hariho n'abandi ariko ni nkawe senior nyine. Hanyuma jewe muri departement mu itorero, ubuzi ko harimo amadepartement menshi, yewe nkaba nshinzwe urubyiruko cyangwa se youth, akaba ari nje wishinzwe. Noneho uvuze yuko ari ushinzwe, hari akantu nibutse kandi gatumye cyane cyane nkoraho. Uri mu bantu ba mbere batangije drama team muri iki gihugu. Yes. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi bihugu ntitubivuga ko, cyane cyane turavuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe muntu wa mbere watangije drama team. Yego. Mbere na mbere urashobora kutubwira intego cyangwa se impamvu yatumye utangiza drama team? Drama team. Urakoze. Nimba ntibeshe, wenda hari nko muri 2016 cyangwa se na 17. Mu busanzwe njewe ndi umuntu ukunda gucreating ibintu. Ntabwo njewe nza nkenera ngo nimba mu murimo runaka donc numve gusa ngo ni umurimo. Ndibuka ico gihe twari dufite itorero turi benshi nyine, hanyuma nza kugira igitekerezo cyo kugira ngo mbashe kureba ikintu twakora mu rubyiruko. Kandi ico gihe mu by'ukuri ntabwo nari nshinzwe n'urubyiruko, ariko nabonaga abana ukuntu bameze, ndavuga ati bano bana ico bakorera ibintu bya activity. Noneho nkora iyo drama team. Drama team twarayikoze, turakomeza turaririmba hano, dukora umurimo w'Imana hano. Noneho bigeze umunsi umwe tuja muri Houston, twari dufite igiterane. Noneho tubwira pasiteri tereka tujane y'abana baje kuririmba. Bwari ubwa mbere, yego muri Afurika amadrama team ntabwo ari yagitangira, ariko ino muri Amerika nibwo bwari ubwa mbere. Turagenda, tugeze muri Houston, hari ari igiterane mu itorero ry'umukozi w'Imana witwa Pastor Makebo. Abaririmbyi, hari abaririmbyi benshi bitabiriye. Noneho dushitse tuzana abana baka kuririmba, bararirimba.
ndetse ico gihe hari abantu bamwe barimo baseka ngo dore ngo abana bameze gutya, ariko kuva ico gihe abantu bari bafite kuvuga nka vision, ico gihe bahise batangira gucreatinga ico kintu mu makanisa yabo, cyama gigenda kikwira Amerika yose. Urumva hari igihe abantu benshi mu makanisa baba bafite iyerekwa ariko ntibarikoreshe, ariko burya iyo ufite iyerekwa ukarishira muri pratique ibintu bihita bigenda bigasandara cyangwa se bikagera ahantu hose. Ico gihe uwo murimo narawukomeje na hano muri Austin, ndetse uragenda turawukwiza mu bazungu, hagendaga haba ibiterane hirya no hino, ama conference. Ndibuka twagezaho tuja mu ma conference bakaduha n'amafaranga. Hari ama conference yahabaga y'aba lawyers, bakadutumira tukagenda, ukabona baguhaye cheke y'ibihumbi 2, y'igihumbi 500, y'ibihumbi 3. Ndibuka conference imwe bigeze kudutumira dusohoka mu binyamakuru bya hano muri Texas. Ni conference iba buri umwaka, buri kwezi kwa gatatu. Bayita ngo ni South by Southwest. Ni ukuvuga ngo izikwira isi yose iziza hano. Turagenda tumare gushika baza ari benshi cyane. Turagenda turaririmba, tumaze kuririmba, icyo gihe n'abana bari bakiri bitoya bakibishoboye cyane, barabikora, ibintu biraryoha cyane, baduha amafaranga, babishyira mu binyamakuru ahantu hose. Nuko muri makeya nk'uko wari ubivuze, byagenze kandi bigenda neza cyane. Urakoze cyane kuduha histoire cyangwa se amateka ya Drama Team, kuko hariho benshi bagiye babyibazaho, kandi bitewe na background cyangwa se amateka y'abantu, hariho benshi bashobora kuvuga ngo uriya bari abana bari kubyina iki, ariko iyo birebye neza hariho impact, hariho n'ico bihindura ku rubyiruko rwacu. Ugereranyije muri iki gihe tugezemo, aho urubyiruko rwinshi ruja mu biyobyabwenge, ruja mu rutita ku by'Imana, ni kako niryo jambo nokoresha. Ariko urakoze cyane kudusobanurira kuri ico kintu, kuko hariyo benshi bagiye babyibaza ate se ibi byatangiye ryari. Hariyo bashobora kuvuga ngo ibi ni ibintu by'inzaduka, ariko cyane cyane ntibatekereza kuko ari ikintu gifata abana cyangwa se kigarura abana mu murimo, kuko ubirebye neza hari igihe abana basa n'abasubira inyuma, n'abasubijwe inyuma. Yego. Aho usanga umwana uza mu ikanisa afite telefone yiwe, cyangwa se afite imbogamizi mu kumva ururimi ababyeyi bakoresha, bigatuma rero uwo mwana nawe aja kuri telefone gukina, kureba imikino cyangwa se kureba amavideo adafatika. Ariko birebye uburyo Drama Team yagiye ihindura amateka, hariho intambwe nini cyane rwose. Ugereranyije kugiye mwatangiye naho Drama Team igeze ubu ngubu, ni ihe impact cyangwa se izihe mbaraga byakongera? Kuguheza urugero, nkunze kugenda nkaja kubana n'abana. Ubushize icumweru gishize naragiye mbonana n'abana guhera ku myaka 12 ukazamuka muri middle school. Ndagenda ndababwira ati se ko mpaye mbona mwakuze, tugiye gufata gahunda, noneho muzoza muguma mu rusengero. Aho ni ku ikanisa. Muzoza muguma mu rusengero, mutegere namwe ijambo ry'Imana. Ndababwira ngo ni bande bumva bakeneye kuzoza baguma mu ikanisa, ni bande bumva ko bagomba kuzoza basohoka bakaza hano muri no class y'abana. Nukuvuga ngo umubare w'abana benshi n'abana bavuze kuko bazoza basohoka. Ikibazo bafite ni iki? Ni ururimi, ntibumva. Noneho kurya kutumva, ntibaja no muri korari ziriya korari nkuru, kuko ntibabasha kuririmba n'indirimbo z'ikinyamurenge. Noneho kigatuma bumva basohoka. Ariko iyo abana mubegereye, mukabegera bakaza mukabana nabo, barabikunda cyane. Noneho igihe wa mwana ataririmbye korari, ariko ukamushira muri timu yo kubyina, yumva yuko ahabyinira Imana, ntabwo yumva yuko ari umuziki usanzwe. Deja abari involved, yuko agiye kubyinira Imana, cya gihe wa muziki ukamufasha.
kuko ahakorera Imana. Dusubiye kuri iryo jambo usa n'ukozeho, urabona ko imbogamizi yo kutumva ururimi ni ikosa rituruka ni ku babyeyi, ni sosiyete cyangwa se amasomo, kuko amasaha menshi abantu bayamara ku masomo. Yego. Nakoze kuri iri jambo, aho usanga wenda umwana yavuye ku masomo asanze umubyeyi ntahari, yagiye mu kazi, yego, agaruke umwana abe yaryamye, asanga umwana yaryamye. Yego. Ibyo nabyo ugasanga biri muri ya mbogamizi y'umwana gukomeza kuvuga cya Cyongereza cyangwa se rwa rurimi. Yego. Ariko se ku hagati y'abana n'ababyeyi ubona ari abahe bantu bafite impact yo kutumva ururimi rwacu? Mu by'ukuri uwavuga ngo ni ababyeyi, hamwe uba nk'aho ababyeyi ubaharariye. Reka mvuge mu kinyamurenge cyiza, guhararira. Uvuze neza cyane. Kandi uvuze ngo n'abana, abana nabo ubaharariye. Noneho reka nkubwire ikintu kimwe kigeze kuba. Hari umuntu wigeze kutubwira iwe agishika muri iki gihugu ngo yakundaga ko abana biwe bavuga Icyongereza. Nyumva izo mind abantu benshi baza bazizana, akumva ko umwana wiwe mu nzu yavuga Icyongereza, mu bantu akavuga Icyongereza, nimba agiye kuvuga mu kanisa akavuga mu Cyongereza. Noneho uwo muntu ngo nico kintu yaharaniraga, ndetse ngakanababwira ati muzamuvuga Icyongereza abana, hano twaje muri Amerika, hano turi mu bazungu, muzamuvuga Icyongereza. Ariko fira mezire kuko imyaka yagiye, yaratubwiye ati ubu ndi mukurira, atabana banje nta mvugo bakivuga n'Icyongereza. Noneho nkuko ubivuze biragoye mu bintu twebwe tugiye gukora ubu ngubu. Wenda nabikubwire ntiwari unabizi, ariko ubushize twakoze inama nyine y'abayoboye urubyiruko. Dufite gahunda y'uko tugiye kwigisha abana Icyongereza, kwigisha abana Ikinyamurenge hano ku rusengero. Ndabizi ko bigoye, kandi burya nta mwana utazumva Ikinyamurenge. Abana bose baza bavuga Ikinyamurenge. Uzorebe umubyeyi ntazavuga Ikinyamurenge, ariko azabwira umwana wiwe ngo genda uje mu gikoni unzanire isahani. Umwana akagira, umwana yasakuza ngo ceceka, umwana akamenya icyo avuze. So dufite gahunda yo kwigisha abana Ikinyamurenge hano kuri church. Twararebye tubona ko nta mwanya dufite mu mago, tubona ko nta after school dufite, tuba turi mu mirimo, tuba tunaniwe. Ariko turavuga ngo ku cyumweru cyagiye muri Sunday school, wenda abaha badukurikirana mu yandi matorero mu biprofitiremo, muri Sunday school twaravuze ngo every Sunday, buri cyumweru tuzoza dushiraho umwarimu ubigisha Ikinyamurenge. Wenda ntabwo ari bya bindi byo kwandika ngo alphabet ngo agire gute, ariko azoza bahavugana nabo Ikinyamurenge, abigishe kugira ngo cya Kinyamurenge kigende kigaruka mu muco wacu. Ni ukuvuga ngo tuzabigisha umuco abana, tuzabigisha Ikinyamurenge, noneho tubigishe n'indangagaciro z'umuco wacu w'Abanyamurenge. Noneho nk'uko wari uvuze ngo ese ikibazo kiri hehe hagati yabo, mu by'ukuri byose navuga kuko ababyeyi ntiwabakondana, ntiwavuga ngo umubyeyi oya. Hari igihe umubyeyi aza akaza arusha, yamara gushika akicara muri saro agateka, umwana akaza akamwiziringaho, yaramuherutse bakavugana akanya gatoya, umubyeyi karagira gute karasinzira, umubyeyi yagira gute akiryamira. Kugira ngo ubone umwanya wo kuganira na wa mwana biragoye pe. Navuga kuko ari ibibazo byose ni uruhurirane rw'akazi, aho turi, environment, ubuzima. Nta wa blaminga, nta wapfana umubyeyi cyangwa se ngupfana abana. Ariko ikintu twebwe turimo dukora ubu nyine, tugiye gushiraho ishuri yo kwigisha abana Ikinyamurenge mu rusengero rwacu. Muri make reka nkunganireho gatoya, hari abantu benshi bashobora gutekereza yuko hari umuntu twavuganye ushize arambwira ngo abantu bagera ino bakibagirwa. Yego. Ariko cyane cyane mu magambo namusubije navuga ati kwibagirwa biravana
cyangwa se biraterwa n'umuntu yego uko ubifata. Kwibagirwa uvuga nukuhe cyangwa se kwibagirwa uvuga kwabaye ryari, kuko hariho birengagiza yuko utuzi dufite hano niyo mirima. Iwacu dufite imirima, uraja guhinga ugataha ukazasubira mu murima ugiye kubagara cyangwa se gusarura. yego Hano siko bimeze. Hano uja mu kazi kugira ngo wishure uwo muriro, wishure ayo mazi, wishure inzu, icyo gitoro cyangwa se essence. By'ukuri noneho ugasanga niho umuntu avuga ati ko mwabuze, kandi ugasanga no kubonana ndakubona n'igihe ndi off cyangwa se ntakoze wewe wakoze. yego cyangwa se kugira ngo abantu babonane niho abantu bagorera. Icyo nzo nashatse kugisobanura ngo abantu bashobore kumva yuko imyanya ibaze ari uko bitewe cyangwa se bitewe n'utuzi tw'abantu. yego Bitari byo kuvuga ngo wenda ngo ni imitima mibi ngo abantu barahindutse. Nta guhinduka kuba. nta guhinduka rwose. Dusubiye inyuma mu kiganiro cyacu, urabona urubyiruko rwacu rugana hehe muri iki kinyejana tugezemo? Biragoye. Urubyiruko rwacu mu myaka urebye urabona natwe turacara abasore, ariko dufite abana twitwa ngo ni urubyiruko, kandi natwe turacara urubyiruko. Ariko ni ikibazo vraiment, ni ikibazo kuko environnement dufite hano hanze ya kino gihugu, n'aba bana bacu batarimo bamenya n'izi mvugo, biragoye cyane. Kandi hari ikintu kimwe dusigaranye gitoya kidufasha, n'aya makanisa. Abantu benshi bagishika muri iki gihugu bakunze kwirukira mu makanisa y'abazungu, ariko icyo maze gukunda kugeza ubu ngubu, abantu benshi ubu ngubu ko baragarukira amakanisa y'iwacu. Amakanisa yacu y'abanyamurenge cyangwa se y'abanyafurika niho hantu hasigaye hamwe ababyeyi barerera abana kandi abana bakumva. Naho hantu hasigaye. Naho mu rugo mubonana gakeya. Nguhaye nk'urugero, jewe nkora mu gitondo akazi, na madama agakora mu gitondo, twaje kugeza saa 11 cyangwa se saa 1 tugahurira mu rugo, tugahura n'abana bavuye ku masomo. Ni ukuvuga ngo twicarana n'abana amasaha abiri, saa 2 saa 3 nico gihe tuba turi kumwe n'abana, ubwo bakaba bararyamye. Mu gitondo muja kuja ku kazi abana bagiye. Aho ni ukuvuga ngo umwanya tubonana n'abana ni kuwa gatandatu no ku cyumweru. Urumva nta mwanya uhari. Rero urubyiruko mu by'ukuri ahantu hasigariye ni kuri church, kuganira n'abana, mukabajana mu activity atandukanye, bagahura n'ababo nico. Ariko mu by'ukuri urubyiruko ruri muri risk. Reka tuvuge urubyiruko en general cyangwa se muri rusange. Cyane cyane ntidukora ku mico y'abandi kuko imico y'abandi ntituyizi. Yego. Dutibuke mu muco wacu. Urubyiruko mu itorero, urabona ruhagaze gute? Urubyiruko mu itorero burya biterwa n'urubyiruko, navuga ko biterwa n'itorero iryo ari ryo, cyangwa se n'abasora baribo. Hari abasore nabo dufite bananiranye, ariko nanone bakiri muri rya torero. Bananirana, uvuga kunanirana, bananiranye mu bumana, mu kutamenya uburyo bwo kwitwara, mu myitwarire, muri byinshi. Hari abana bamwe ubona badafite imyitwarire myiza, ugasanga bafite imyitwarire myiza. Wenda iyo tuvuze imyitwarire myiza, ugasanga hari bamwe batangiye no kutaza baza no gusenga, ukabona ntatangiye kuza gusenga. Ugasanga atangiye kwitwara ukundi. Sire tutwebwe nk'imico yacu nk'uko wari ubivuze, usanga kera umwana umusatsi yarawuteretse yashizemwe amadrede, ariko ico wenda ntikiraba ikibazo cyane. Ariko ga naho biza bihera agashiramwe amadrede akagira nk'iri, ugatangira ipataro, ugasanga karambara ipataro kera yaracitse. Ukabwira umwana ese kurambara ipataro icitse hariho ayandi mapataro mazima ni ukubera iki? Ugasanga kera karambara ipataro ayigeze ahangaha. Gahoro gahoro bakaza mu kanisa bakicara bagategera, bambara bagira cyo bagasubirayo bakagenda. Ico gihe
urubyiruko utangira kubona batangiye kugenda nabi cyane. Mu by'ukuri duhura nabo tukaganira tukababwira aho tuba duhuriye nabo tukababwira, bamwe ukabona bafite ubwoba. Iyo mubabwiye ukabona bafite ubwoba bakaba bati nyamara hari ibi n'ibi n'ibi. Waba wabonye nk'amavideo ukamushira ukamubwira ati murabona bino bintu, muzi uyu muntu wapfuye icyo yazize iki n'iki n'iki n'iki. Ukabona bamwe bafite ubwoba. Ariko wenda nsubije ku kibazo wari ubajije, mu by'ukuri urubyiruko ni imbaraga abantu bagomba gushiramo, kandi nta wavuga ngo niko bose bameze, ariko hari abana bamwe bakicumvira, ariko firamezire bazagenda bahinduka gahoro gahoro. Urakoze cyane. By'ukuri biragoye. Impamvu cyane cyane twakoze ku rubyiruko, cyane cyane ni wowe ukuriye urubyiruko muri rino torero. Twavuze yuko twatibutse mu muco wacu. Yego. Mu matorero ari mu muco wacu hariho byinshi twagiye tubona, ari nabyo cyane cyane nshaka ko tuvuga uyu munsi. Yego. Wavuze yuko hari urubyiruko rwananiranye, akaba n'urubyiruko ruri mu ikanisa. Ariko witegereje imikorere y'urubyiruko rwacu mu makanisa, abananiranye ntacyo tubavuga kuko nta mwanya dufite wo guca urubanza. Nabo bari mu ikanisa ntabwo turabikoraho, ariko ntiduca urubanza. Twebwe turabivuga kuko nk'uko tubyumva cyangwa se uko tubitekereza. Nisigura no ku bantu kugira ngo wenda hari ntibaze kuvuga ati aba bantu bafashe iyi ntambwe baje kuvuga iri jambo babikuye kuki. Kuko abantu bagira imyumvire itandukanye. Yego. Hataza kugira umuntu uvuga ngo wenda twatandukiriye cyane, twagiye mu bintu byinshi. Mu minsi yashize hari video nabonye abantu bagenda berekana, reka tuyerekane gatoya kugira ngo tuze kwikora. Yego. Muri iyi video uyu musore agaragara akenyera upande, atera amangumi. Undi muntu nawe yohereje indi video y'abagabo babiri bafite imipanga batema. Undi nawe arasubira yohereza ko baratema satani se cyangwa ko undi arasubira yohereza video y'abantu bari gukubita inkoni hasi. Abo bantu bavuga ko bari gukubita satani, bari gukubita ibibazo. Jewe narabibonye, ndabizi ko nawe wabibonye. Yego. Iyo utekereje abo bantu, hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Uwo muntu utema umupanga mu ikanisa, hari abantu sibyo, nzanye umupanga. Ijambo rya mbere muri iki gihugu, si muri iki gihugu byabereye, ariko ndavuga turabivuga ko umuntu avuga bitewe n'aho ari. Yego. Muri iki gihugu kugira ngo nzane umupanga imuhira, muzane hano, icyo ni icyaha. Muri iki gihugu kugira ngo, cyangwa se muri iki kinyejana, mfashe inkoni ko ndakubita hasi. Yego. Nabaye Mose se ko kurambutsa ko ndashakisha amazi. Aho uwo muntu ukubita amangumi akubita iki? Wowe ubitekerezaho iki? Jewe mfite uko nabitekereje, wowe ubitekerezaho iki? Biriya bintu sinzi uko nabivuga,
hari ikintu baza mu Congereza ubucafu babwita ngo ni mess. Umwanda. Biriya ni umwanda. First reka tubanze tuvuge igisirimba. Ese igisirimba ndabizi ko naho gikunda. Ndagikunda pe. Ubundi igisirimba jewe ndagikunda kandi ndagitamba. Ariko ikintu cyose iyo carenze igipimo kiba kibi. Urabona ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, reka mvuge in general abatutsi muri rusange, dukunda amata. Amata ni ukuvuga ngo urayanywa mu gitondo, saa sita ukayanywa, nijoro ukayanywa, ariko ntiwanywa amazi mu gitondo ngo uyanywe saa sita uyanywe na nijoro. Ariko abatutsi muri rusange dukunda amata. Ni ukuvuga ngo ariya mata dukunda, iyo yashizemwo umwanda agatoko cyangwa isazi uhita uyagira gutya urayamena. N'umusatsi iyo ubonye umusatsi mu mata kandi ari uwawe uhita ugira gutya uyamena. Buri igisirimba naco bazoruha bagiteshe agaciro kandi ari ikintu ciza. Kandi igisirimba, buri igisirimba hari ahantu cagiye gikura abantu no mu rubyiruko. Ubu nyine mbaye nkubwira, nimba hari ikintu cafashe urubyiruko 95% ni igisirimba. Kuko uzorebe abantu bakunda ijambo ry'Imana mu rubyiruko ni bake. Abantu basenga ngo tuje gusenga twiherere ni bake. Abatwara Bibiliya usigaye umubwira noneho ubaha ama iPad yabereye n'amatelefone, usigaye umubwira se Bible yawe iri he? Ngiri muri telefone. Urayisoma se? Oro nta app yayishizemo, nta niyi Bibiliya ntayo yitwaza. Ariko ikintu cyafasha abantu, reka mvuge 99% ni igisirimba. Ariko kiriya gisirimba ko baragikoresha nabi, gitesha agaciro. Kandi ni ikintu cyadufatiye urubyiruko, kandi ni ikintu ciza cyakijije abantu bari barwaye, cyakijije abantu bari kure, ariko bakizana muno mu rusengero batangiye kugikoresha nabi. Reka maze ntaravuga jewe buriya umuntu iyo ureba ikintu buri umuntu agira ibitekerezo bitandukanye. Buriya wewe hari ikintu cyagutangaje, ariko jewe natangajwe n'ikindi kintu cya kabiri. Taraje kuri bariya basore, natangajwe n'abadamu bambuwe ziriya mpande. Kiriya kintu ugomba kugitekerezaho. Uziko ntigeze bitekereza. Ahubwo nagize n'akantu batuye bakuye. Urumva kuko bariya abahungu ntabwo ziriya mpande biriya bitenge bazikuye mu rugo. Kandi biriya bintu bakoze ntabwo ari ibintu baje bagambiriye. No gukora ku mugore wundi gutya ntibizemerewe. Noneho umukenyuruye igitenge. Ubundi umugore kugira ngo umukenyurire igitenge asigare gutyo. Nka kujya umupasiteri wagera mu itorero n'isengero wamutekereza hiki. Jewe natekereje ukuntu umugore yakenyuruwe igitenge, tuvuge imbere y'umugabo we, umugabo we yicaye aha imbere y'itorero, baraje bakenyuriye kiriya gitenge, baramwe ngo duheze ico gitenge. Batigeze mbitekerezaho. Barakijanye. Jewe ico kintu nagitinzeho cyane kuko ni ikintu kibi. Ni ikintu kibi kigayitse. Bariya basore baragiye, ndatekereza ko wenda bazategera kino kiganiro batubabarire ko turabacaha. N'abandi bazokora biriya bintu ntabwo ari byo. Baragiye ica kabiri, baragiye baragikenyeye.